چیروکا me îro ji çîrokên kelîle û dîmne ku ji aliyê beyda bave 2000 sal zêdetir berê hatiye nivîsandin ji aliyê Sadiq Reşwan ve ji Farsî hatiye tercümekirin ji bo kurmancî ji weşanên morî derketiye. Çîroka me ya îro çîroka bi navê Meymun û Tîmsah e. Hebû carek ji caran xêr û xweşî bibarin li hazir û guhdaran. Meymunek li ser dara sêva sor li kêleka çemekî dijiya. Li hemû rojên salê mêweyên dara sêvê hebûn. Meymun ji ti tiştî bi qasî sêvan hez nedikir. Rojekê tîmsahek ji çemî derket û nêzî dara sêvê bû. Meymunî ji ser darê bangî wî kir û got: Tu kî? Tîmsah got: Ez tîmsah im. Ji rêyeka dûr hatime li xwarinê digerim. Meymunî got: Li xwarinê gelek sêvên sorên min hene. Yekê biceribîne eger kêfa te ji wan re hat tu çi qas bixwazî ez ê sêvan bidim te. Pişt re Meymunî çend sêv ji darê jê kirin û ew avêtin xwarê. Tîmsahî sêv xwarin û got: Pir kêfa min ji wan re hat. Ev mêweyê herî xweş bû ku heta niha min xwariye. Meymunî jê re bêhtir avêt û wî hemî sêv xwarin. Tîmsahî jê pirsî: Gelo ez dîsa dikarim werim vir? Dîsa ji van mêweyan tu yê bidî min? Meymunî got: Serçavan, tu mêvanê min î, tu çi qas sêv bixwazî dikarî bixwî. Tîmsahî got: Malî ava, ez ê dîsa bêm. Roja din tîmsah dîsa hat. Meymun bi dîtina wî pir kêfxweş bû û jê re çend sêv jê kirin û dane wî ku bixwe. Ew bûn hevalê hev. Yanî Meymun û tîmsah dibin hevalê hev. Çi hevaltîkî ecêb. Tîmsah her roj dihat ba Meymunî û wan bi hev re dema xwe derbas dikir û li ser tiştên ku dizanibûn gotûbêj dikir. Rojekê ew derheqê malbata xwe û dostên xwe de axivîn. Meymunî got ku ew bi tenê ye û jê re şansekî mezin e ku bîye hevalê Tîmsahê. Tîmsahî jî got ku li gel hevjîna xwe li wî aliyê çemî dijî. Meymunî got: Hevjîna te heye? Te çima berê negot? Ger min bizanibiya min ê ji bo wê jî sêv bidana te. Tîmsahî got: Ger hinek sêv ji hevjîna xwe re bibim bêguman ew ê kêfxweş bibe. Meymun gelek sêv jê kirin û ew dan Tîmsahî ji bo hevjîna xwe re bibe. Tîmsah bi xelata Meymunî vegeriya malê. Kêfa hevjîna Tîmsahî ji sêvan re hat û got ku bila dîsa jî jê re sêvîne. Tîmsahî got ku ew ê hewl bide her roj hinek sêv jê re bîne. Meymun û Tîmsah bibûn hevalên herî nêz ên hevdû û gelek dem li gel hev derbas dikirin. Her roj ber êvarî dema ku wan dixwest ji hev cuda bibin, Meymun bo jina Tîmsahî hinekî sêv dişandin. Kêfa hevjîna Tîmsahî ji sêvan re dihat lê hez nedikir mêrê wê her roj dereng vegere malê. Rojekî ji mêrê xwe re got: Ez wiha difikirim ku tu derewan dikî. Çawa dibe ku tîmsahek ji ber bangê heta êvarî bi Meymunek re dema xwe derbas bike û Meymunan re hevaldiyê bike? Ew ne ji me ne û em wan dikujin û dixwin. Tîmsah Meymuna dikujin û dixwin. Ev çi hevaltî ye? Tîmsahî got: Min rastiyê ji te re gotiye. Ew Meymun hevalê min e. Ew ji min hez dike, ez jî jê. Ew li ser dara sêvê dijî û ez jî her roj diçim bawî. Meymun sêvan dide min ku bixwim û hinek jî ji te re bişîne. Hevjîna Tîmsahî çû fikirê û di dilê xwe de got: Eger ew tenê ji van sêvên şîrîn bixwe, divê goştê wî jî pir xweş be. Eger karibim wî bînim malê, ez ê ji goştê wî şîveka pir xweş çê bikim. Ji goştê Meymun.
پشت را گوت اگر براستی او حواله تیه او تجه حز دکی چما وی بناخوینی ماله یعنی گازی ماله ناکی از جی دخوازم وی ببینم تیمساحی گوت نا از نکارم وی کاری بکم او لسر آخی دجی اگر بخوازه وره وی آلیه چم او بخنقه هفجینه گوت لی تو حواله وی تو تنه وی وخوینه دعوت بکه ماله میمون جیرن او بخاره ده یکی پیدا بکه که وره مالا من تیمساحی ندخواست میمونی وخوینه ماله یعنی دعوت ماله بکه هر روزا که درباز دبو هفجینا وی پرتر مراخ گوشت میمونان دکر او پر حول ددا که میره خواه راضی بکه که میمونی بین ماله او داوی جی ریک پیدا کر روزا که هفجینا تیمساحی خوال نخوشی خست وره دگریا وکی که همی ایشن دنیای کتبن لاشه وی تیمساح جبر که جناوی نخوش ببو خمگین بو او لکیلکا هفجینا خواه رونشت و جه پرسی چش دسته من ته؟ از چواد کار مالی کاریا تبکم که روشا ته زودتر باش ببه دلالا من هفجینا وی گوت از گلک نخوشم من جه دکتوری پرسی او گوت که درمان درد من دل میمونانه دل میمونان؟ اره دلال و دل میمونان اگر تو دخوازی روشا من باش ببه دوی تو دل حوال خواه جبو من بینی گوت از چواد کارم وی کاری بکم او تنا دوست منه و از ناخوازم خساره که زراره که بچوک جی بدم وی هفجینا وی گوت گر وسایه هر بوی حوال خواه بجی تو جه هفجینا خو حز ناکی او تنه جوی حز دکی تو دخوازی که از بمرم دا که هر تم لباوی بی تیمساح عاجز بو وی ندخواست بلایک به سر حوال وی و جعالیک دنجی ندکاری رونه تا که جناوی بمره تیمساح کلگری بو و جه هفجینا خواه پرسی لی از چوا حوال خواه بکجم هفجینا وی گوت تو چوا نکاری میمونک بکجی تیمساح بو که زندی بمینین دوی حیوانان بکجن و وان بخون تیمساح بیتر گری و غره لبر خوابن دا کر هفجینه گوت تو جمن حز ناکی من بریار دایه که جینا خواه بداوی بینم و دما تو وگری مال توی جندک من بگیان ببینی یعنی ترم من ده جان من ده و روحک جانک نمابه تمساح فکری وکه هفجینک ارکا وی بو که جنا خواه بپارزه یعنی دوی جنا خواه بپارزه وی بریار دا که بیا جنا خواه بکه و روشا وی باش بکه و وسا بره کد و بر بدارا سوی وچو دما که میمونی اودید جه پرسی حوالی من تو چما اوقاس درنکتی لره تشتک بو گلو تیمساحی گوت مرو مراخت که نوسا که اف چیروک و چواب قده تیمساحی گوت نا تشتک نبو ناورا منو جنا من هنک خراب بیه او دو بیجه که از نه حوالی تمه تا اوقاس لما قنجی کر لی من تو و نخواندی مالا خواه دعوت نکر مالا خواه جنا من پر مراغ تکه تا ببینه و جمن خواسته که تا خوینم ماله میمونی گوت اف جدلووانیا ویه که او ساجتا خواستیه از جد خوازم ویه ببینم لی از چوا ورم مالا وه هون لعاوه دجین اگر از ورم مالا وه از بخانقم تیمساحی گوت ام لبر چمی دجین ام لبر چمک دجین از دکارم تا ببم ور تو لسر پشتا من رونه از لسر آوه آفجنی بکم او تا ببم مالا خواه میمونی گوت فکره که باشه میمون که خوش بو که خودی حوال باش وکه تیمساحنه میمون نزانه چه هاتیه سریوی که تی خواپاندن جعالی تیمساح و بلکه خلاص نکن الان بنرن چد به تیمساح میمونی لسر پشتا خواه سوار کر و بره کتن لنیوی ره تیمساح هیدی چو بن آوه میمون ترسیا بانگی وی کرو گوت حوالو تو چه دکی گر هنک دنجی بچی بن آوه از بخانقم تیمساحی گوت از جی دخوازم وها بکم دخوازم تا بکجم میمون حیر اوجه پرسی من بکجی؟ چما حوالی من؟ چما دخوازی من بکجی؟
هفجینا من نخوش کتیه و دکتوری جره گوتیه که دوی او دل میمونان بخواه دا که روشا وی باش به دناف میمونان ده از تنه تناست کم از مجبورم تا بکجم و دل تا بدم هفجینا خواه که بخواه میمون چاو لی بل بو لخواه های بو که جیانا وی ده خطره ده هنه کی فکری و پشت را گوت حوال من تا چما زودتر نگوت از که خوش ببین که جانی هفجینا تا رزگار بکم لی چوا از دل خواه لکنا دارا سیوه داتینم که ساخ بمینه و نها نل بامنه یعنی خوازه وی بخوابینه دبی دل من دبن داره ده هذا عين وصيد وصيد كم تقول آفرین از دل خواه لکنا دارا سیوه داتینم که ساخ بمینه و نها نل بامنه اگر بری بریکتنا ما تبگوتا من کیف خوشی دل خواه بداته تیمساح گوت براستی میمون گوت اره ام زوتر وگرن و بریا کو روشا هفجینا تا خرابتر ببه دل من جره ببن تیمساح وگریا و بلزو بر و بلز بر بدارا سیوه و آفجنی کر دما او گهشتن میمون باز دا و چو سر دارا سیوه جوه جوره لتیمساحی نهیر دو گوت نها تود کاری وگری با هفجینا خویا پیس و جره ببیجی که میره و مزنترین احمق و دنیاییه یعنی وی تیمساحی حق از احمق بو که باور بکر دلی وی لبر داره دوی چیروکا بیدا باده تیم نده هاتیه نویساندن وی بمنیشانده ده یکی که زرار و خطر جان تر دابه تپیره نکاری حوالتیب کی یکی که ایریش جان تکربه خواسته به تبکوشه تنکاری پیره حوالتیب کی نوشان که حوالتیا میمون و تیمساح دبه نه لسر میمون و تیمساح خویاد که لی اویا مرد کاره بیجه لسر انسان آیجی لسر خلق آیجی چرا کمال فرق داوی بو